Kikubor kibamnia. Symbud Chief Executive Member KHASI Hills Autonomous District Council badai kmi Iaka Tnad an uba pinchngan NCM hene kesngi ulale Jurip Iaka Tnad Ophis KHASI kabadon ha Mawkyrwat da kajing temu ban pinklan ya ka yeng bishar ka District Council kabadon ha Mawkyrwat ha Southwest KHASI Hills District. Habakran hakilat pathai kubor hadin balakut ke jingelang bat ki he officer uba pensngan ulaong ba ke jingthau ya ka weipat ke Tnad ke yeng bishar ke District Council ha KHADC hangne ha Mawkyrwat ka la pensuk ya ke jing ba ki breu ke ni ka than ki ya kendo ula pentip ru ba ke jingtemu ba kongsan jong ke ni ke jinglet Jurip kalong ban penskem ya ke yeng bishar ke District Council ha Mawkyrwat. Namar bangat lagi suatu ini ba jingdon juga di konsul kot kalau Arab Symbud nak benda ipai ba nung senang hari kasih jongi hoi jingdon juga si RPC menangani ka ba sorkar ka benar ban pendirikan ke RPC ru inang ya kan ba sorkar pala kumnu kies ke bedi hapdeng ki tribal hi la kumnu de ban transfer be ha ka di konsul kot but nata dawngi sudon kam ban pen klanya ki kot aman lagi di segar kota.